ai no hailam so jo tono no ani channel lo kai tomong no norok ani channel lo tak phan subscribe khaya khong kai subscribe khlai redi ang ketal job advertisement ta online information related video sanam ga phaji tin kaisa ketal notification ai lai omo reja kha ITBPF ni bukhak ke noro video no paithak jora te nai tong ni kam ka saimano ni bagai ga phaido official notification ai lai na omo khai official notification obo reja kha Indo Tibetan Border Police Force ni bukhak obo to central government ni under o se ngai obo Ministry of Home Affairs obo Indo Tibetan Border Police Force kai oro tlangjak nai constable tradesman o jaga o kwbangma department no tlangjak tailor tongo gardener safai karmachari washerman tongo te barbar kai o jaga ITBPF ni bukhak online application je eligible tongnai rong no khlai di saka chela bwrui o jaga o constable ni bagai ngai obo omo group C non graduated non ministerial kai omo temporary basic likely to be permanent ITBF naidi pay scale lisa ko jaga o 21,700 ni simi 69,100 reja ko jaga o borok ni pay matrix kai o jaga o tongo name of post tongo total vacancy tongo ga particular chelate buri rok ni bagai oro reservation bo tongo senior ST rok ni bagai kai constable o khanai naidi total vacancy 18 ta tongo tai constable gardener tailor ro 18 ta constable gardener ro 16 ta tongo aikon ST ni bagai reserve post khlajak tongo oro chela buri jotono reserve khlajak ke constable washerman barbar bo tongo kai official website angri ruana description o norok thangai visit khlai naidi official website no tei apply link jafro khulukjak kai apply link bo angri ruanai description o tei PDF o angri ruana description tei oro eligibility condition kai oro sajaka constable je oro tailor gardener tai cobbler nai borok ni bagai kai age limit 18 isimi 23 years ni bisingo ongna nangnai kai borok ni minimum education qualification kai class 10 pass ngai je field o 2 years ni experience tongi tongkhang kai norok apply khlai mano kai norok ni 1 year ni certificate ITI ni tongi tongkhang kai bonorok apply khlai manai ai kai 2 year ni diploma industrial ITI o khlajak tongkhang kai je relevant field o teo jaga constable safai karmachari washerman tongo te barbar tongo o jaga angkai 18 isimi 25 years rojaka age limit obo angkai class 10 pass angkai no oro apply khlai manai norok angkai je candidate interested tongne apply khlai tongna musungna rok tomong no apply khlai na musungui tongkhang angkai to apply khlai di norok obo online no mak khlainai official website di ruana ang tai apply link bo ri ruana angkai norok apply khlaina musungkhai to apply khlaina di gai o jaga o official website to rijak tongo norok thangai bo visit khlaina di official website no application fee angkai sini oro schedule tribe ni bagai angkai o jaga o norok pay khlaina nanglak o jaga o tai kobun general category tongnai angkai borok 100 rupees oro payment khlainai angkai norok oro free one norok apply khlai manai tomung apply khlaina musungkhai apply khlai di teo jaga o selection process angkai tamongnai kaisangnai physical efficiency test PET ta kaisa physical standard test abon ulo written test angnai angkai ulo last angkai detail medical examination tai norok ni documents verification rok bongnai hinero sajaka angkai nai di norok ni selection process tam hayo jaga o physical efficiency test physical standard test written ngai written ni ulo detail medical examination ngai haikeno oro merit list tiklai select khlajak nai okay online application mode angkai norok 23rd November ni simi khulukjak nai obo boni link tai last date tongnai obo 22 December 2022
11:59 PM jorati no tongnai bo hingkai norok interested tongkhai apply khlaina musungkhai to apply khlai di o PDF no ba ang ri roana description o tai official website tai apply link bo ang ri rwnai description o norok ani channel no subscribe khlaiya ko ongka subscribe khlai redi tinin bagam sunung situng.